dan batu akan menunjukkan sama ada bola itu masuk atau bola itu keluar, sama ada baseline. Sekarang ni 100% 3 gelanggang sepak takraw telah siap kita pasangkan. Sekarang tuan-tuan lihat seperti yang saya nyatakan, jangan khawatir. Astaf dan Istagok mempunyai target untuk menyiapkan gelanggang ini pada tanggal 17 hari bulan esok pagi sebelum jam 8 pagi. Tetapi saya bertemu dengan wartawan-wartawan kemarin, saya memberitahu iaitu pekakas-pekakas sepak takraw daripada maraton ini telah tiba 2 minggu yang lalu di Jakarta. Tetapi kita terpaksa mengambil proses bea cukai, customs, untuk merehat pekakas-pekakas yang dibawa itu adalah sah, bukan dibawa perkara pekakas yang tak sah. Jadi mereka bea cukai di Jakarta, Tanjung Priok dalam menjalankan tugas yang baik untuk memeriksa 8 gelanggang sepak takraw dan 700 bola serta pekakas-pekakas lain.